Hadian baka sarkar pedang kelarai ban pelang ka exam selansar Central University Entrance Test banyak pulih haki skul ba peniat jaka sarkar pedang bat ki college ban penyeso ban nakaliang ka New Trap Integrated Terrestrial Organization hitu hapok ka jingyalam uba Donbok Dekar Presiden mentah ka sengi kilalen banyak kendu bat menteri katanat pulih putih ka jela umala kemen rembui ban pens ngawya ka jing ka baki samna pulih ka jela kinya kendu hakabaya de bat kani ka eksamen Teman-teman kasi kejengwan jenis po Silong Press Club kada halor ka agenda jang kuat mengilawan ni kendo i diction minister ba la kemen rembui mentah kasi ta haji kendo ngil ay ka dorka sambang ni persya ya ka ban penlong ya kan Common University Entrance Test. Hadian patang ngila ya syong ngila ya tai ngila ya sani nakaliang ka jungi seng hitung ngila ya suggestion ka government jung ka meklia pakin sim daki lat kilenti bante lakam kam tam ya ka cyber cafe ki ba takon dor hadu news pa praspa bagi kena kila complain chingi ba ka face ka desa sanpo ngir ba check lang ba ka website ka register online ki jungki te kaliang nakaliang ka assurance pat baru education minister hadian menyelai keren menyelai suggestion pula menjur dan penlong kata ka online manhikai kumno ban lay admission bat ban ayeka coaching class tangshan kila lay keleng-keleng gi district bat haka jingkeli ke jongi ya ka center hangno ada set up center tu pula ong baik kani ka David ka bala le na poka central government yang baga NTA te ni kerman scan baka ne ka government bade hadu menta kamton ye ta ka jingtho ndai ka David barbali ka be kran ka sarkar jilla baga education department pakka central government te ni kerman scan baka ne ka sarkar kan la ban penbiang yiki kiran kam kat kum kan ka kuat exam persat badai ba hadu menta yim phati ya kita kisenta tengin dala kendu hang to bat markmat bat education minister ila jatho orang kala don kajing ya keren barbali kajing tho bakin set up ya center man lagi district pan ai ka coaching ya kini ki khna ki ban jadi kene ka kuat exam uang within this next week ka pukin proses ong shwaban stang exam to komot ka facilities kan biang lo telada ja pokane ka facilities kam biang shwa kine ki exam ina ka leng ka sang ngimban se bangin sim da koi ki lat klenti ban ye keren ban man tumbor ka sarkar man tumbiang ini facilities ban nakaleng chungi ru nila dap check ye ka register online halor ke ko be de ko kwet te ni ka don ru kalat kaba ailat ni ki khana ki badang yele ye kan ke class 12 la dajia bo game phadio ye result ro te kila ban attempt ye ka to ka exam te naga to ka jingkeli ru ni ba kadan hadu sanputli ki jingkeli ba kila ban attempt hadu saupho ta hang to kilang ki language ru ki don hadu khalai te nyandala pa ye ka to ka language hak to kurkom no nakalian jungi ngila sungdai baka sarkar bakan dai bansim initiative wut pengkloi no ya ka ban pendrung ya kentian khasi khnang ba kendal awan kum kini ki jaj exam kari ba ki bendeu chungi kan yo kita kilat ban jala exam ta ka kentian la chong tapi ang kana spa betul sih san spa san pho tapi saya ki cyber ki sim hadu news spa praspa kat kum baka jing komplain ki khana tangi la kuntu ya ka government bat kala ay assurance bahkan ay ta ka kenja order kini ki balik ke cyber bakim dei ban exit ya ka chispa tengka ka bomut ke san pho tat le se ka to ka by charge ku jungki kan dei chispa dei pobun ngi ki bom don ka ATM kum senong kondong te ki pendon te nak chispa nam tharai ba kinya kin im be hi te ngi kermen ba ka government kan le ponon kam bat nila ai ya ka suggestion ka ba clear ka ba shai ba kin dei no ban ponon kam ding ba kini ki media bakin khot bapan ai kata ka online classes kaban deki kenta kaban day online but offline kenang bakan yo benefit ni yang porok khoi kena kibat je kon ye to ka kuat exam